Kiumia kihituku igoti inene niririga kurugamia kurutithio wira kwa watho wa kigina uria wiriga gwikirwo kirore ni President William Ruto wari thutha wa Senator wa Busia Okiya Mtata kuhanda cira igoti-ini wa kuregana naguo. Naona kamwira igoti inene ritwithanitie kana watho uyu ni ukurutithio wira kana ca. Mutongoria wa bururi ni athiite na mbere gutamburukia moguni kiheri maria bangite gukinyaniria kuhitukira watho wa kigina wa mwaka wa 2023-2024 ari ni hamwe na kuhura njeki arimi na kugacirithia motungata ma ugima wa mwiri, kuondoa aibu ya njaa kwa taifa letu la Kenya. Tunataka tufanye ushirikiano na wakulima wetu, na mimi nataka niwahakikishia wakulima tutasimama na nyinyi, tutawahakikishia ya kwamba tutawasaidia kuzalisha chakula. Ruto ekirire kirore watho uyu mwambiririo wa kiumia kihituku thutha wa bunge ya bururi kuhitukia. Ruto akiuga thirikari ya Kenya Kwanza niyo ya mbere kuhe mwingi kanya ga gucangira na kwaririria mutaratara wa kigina. Nilipata nafasi ya kutoa shukrani sababu pia mmetusukuma kupitia finance bill tukaweza kuongezea pesa ndio tukafufue our higher education institutions. Previous discussions we used to see taxes zimeongezwa, we are not told for what and why, and we are not involved. But this particular discussion, everybody in the Republic of Kenya, hata shosho niuliza hii kitu litoka wapi, wanaongea kuhusu finance bill. Akiaria ali kanitha-ini wa St Marys Catholic Molo kaunti-ini ya Nakuru, President Ruto danetigithia kuhurira tabarĩra ya waki wa nyumba cia raithi iria itanya ria kinene ni guthondeka mieke ya mawira. Mbeca cia igoti ria nyumba aria gicunjĩ kia 1.5 harĩ 100 rigitanywo kwerekerio tabarĩra-ini ino. Kwa hivyo nataka niwahakikishie wananchi kwamba hela yote ambayo itakuja katika kitengele hicho ambacho ni cha affordable housing itafanywa kulingana na jinsi ambavyo inastahili. Your Excellency, ni kushukuru sana kwa housing. Hapa Molo tulisema tumeanza 3, ulitupatia 3 Nakuru County, na moja iko hapa Molo na ingine iko Elbagon. Mimi niliwaahidi wale watu wa pale Kasarani wanaishi kwa slum, kazi yetu ni kuwaondoa watoke pale waingie kwa nyumba yenye iko na maji, yenye iko na stima, yenye iko na sewage, yenye tutaweka hospitali na tutahakikisha watoto wao wanasoma. Mwaka uyu thirikari ni yandikite arutani 35,000 tukiranira gukandika 25,000 mwaka ukite, akihinyiriria githomo noyo njira ya kuiganania ciana iria ciumite micii itehotete na iria ciumite micii hotete. Mtoto wa rais na mtoto wa mama mboga watakuwa sawa kwa masomo, na ndio tunasema masomo ni ya muhimu, na ni kwa sababu hiyo mwaka huu Januari, kwa sababu ya kukosekana walimu wa kutosha, na tusipokuwa na walimu wa kutosha tutakuwa na hatari ya masomo yetu. Hamwe noguo Ruto nieranire kurikiriria tabarĩra iria kuringana nake cia kwambĩrĩria kũrũmĩrĩra ngeithi gatagatĩ ka uria wari President Uhuru Kenyatta na mutongoria wa Azimio Raila Odinga. Imwe ya tabarĩra ici arĩ demu ya Itare, aikaria Moro, Njoro na Elbagon, arĩa amwe arĩa mekugunĩka na kurikiriria kwayo. Ruto hamwe na munini wa Rigathi Gachagua, Governor wa Nakuru Susan Kihika, Mũmbunge wa Molo Kimani Kuria gatagatĩ ka atongoria angĩ.